ni icyemezo gikomeye umuntu afata kandi aba akimaranye igihe kitari gito, ariko kuko kwiyemeza no kumurenga kwihangana bikanga bikarangira bishyize hanze. Burya umuntu ufata icyemezo akerekana umukunzi we aba akwiriye kubahwa. Ndabeshya se we kugira ngo ufate uwo mwanzuro si ibintu byakunaniye cyangwa wowe wabikoze niba wamaze igihe kinini ubitekerejeho. Kubyamaraho ntibipfa koroha ko batangaza amakuru ku bakunzi babo, kandi nibyo bitewe n'uburyo baba bari bimenwa na benshi. Baba bagomba kugira amakenga y'umwanzuro bafashe. Iteka iyo bashyize ahagaragara abakunzi babo babazwa ibibazo bitandukanye, rimwe na rimwe bikaba bishobora no kugira ingaruka ku bakunzi babo. Nk'uko nabivuze, ni umwanzuro ukomeye ufatwa ndetse abafana bamwe mu byamamare bakabyishimira cyane. Umwaka wa 2020 nubwo wabereye bamwe impfabusa, abandi bagahomba, abandi bakavanwa mu kazi, niko hari n'abandi bishimiye ubuzima barimo ndetse bikaba akarusho. Umwaka wa 2020 ukaba ubasize bateye intambwe ikomeye mu rukundo. Niyo mpamvu tutabicisha irungu, ntacyo twabima. Uyu munsi twabahitemo kubabwira bamwe mu byamamare 10 basoje umwaka bahagaze neza mu rukundo. Iyi ni Story House, njye Diane Mahirwe. Ku mwanya wa 10 ku rutonde rwacu turasanga umunyamakuru Gerard Mbabazi. Mbabazi Gerard asanzwe ari umukozi w'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA, akaba amaze imyaka isaga 12 mu itangazamakuru. Azwi mu biganiro birimo nka Zoom n'ibindi bitandukanye. Mu minsi ishize nibwo yasangije abamukurikira ku mbuga nkoranyambaga ze ifoto imugaragaza ari kumwe n'umukobwa, yahise anatangaza ko ari umukunzi we. Ubutumwa yashyize ku mbuga nkoranyambaga zirimo Facebook na Instagram buherekejwe n'iyo foto bwavugaga ko umukobwa witwa Uwase ari we wafatanyije urugendo rw'urukundo. Ati, niba dukundana, Imana iri muri twe kandi urukundo rwayo rwuzuye muri twe, Uwase nanjye. Ibintu byatunguranye cyane, gusa abakunzi be bagahita bamwifuriza ibyiza mu rugendo arimo. Gusa yaraherutse gusangiza bamukurikira ifoto ari kumwe n'umwana w'umuhungu, bamwe bakeka ko yaba ari we yabyaye, nubwo atigeze agira byinshi atangaza kuri uwo mwana. Ku mwanya wa 9 kuri urutonde rwacu n'ubundi turasanga umunyamakuru wa televiziyo Rwanda Tumusime Juliet. Tumusime nawe turamusanga kuri urutonde, dore ko nawe ari mu byamamare byahiriwe n'urukundo muri uyu mwaka wa 2020. Tariki ya 6 ukwezi kwa 12 2020 nibwo inkuru y'urukundo rw'aba bombi yamenyekanye, dore ko urukundo rwabo bombi batari barigeze barugaragaza. Tumusime Juliet ukora kuri televiziyo y'u Rwanda mu kiganiro cy'iyobokamana cyitwa RTV Sunday Live. Yambitswe impeta y'urukundo n'umukunzi we, bari bamaranye igihe kitari gito bakundana, dore ko bari bamaze imyaka isaga 5 bakundana. Gusa bagerageje guhisha urukundo rwabo mu itangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga bakoresha, dore ko nta n'umwe wigeze ashyira ifoto y'umwe kuri Instagram cyangwa kuri Facebook cyangwa izindi mbuga nkoranyambaga zitandukanye mbere ya propose. Uyu musore nawe asanzwe ari umunyamakuru, akoresha amazina ya Mjo kuri Instagram. Amazina ye nyakuri ni John Muhereza, kuri ubu akorera televiziyo mu gihugu cya Kenya. Ku mwanya wa 8 ku rutonde rwacu turasanga couple yakunzwe n'abatari bake, ndetse bose bagahuriza ku kintu kimwe, kari couple ishimishije, ndetse ko nutabibona ari ishyari yaba bafitiye. Iyi couple iri ku mwanya wa 8 bose ni ibyamamare bizwi hano mu Rwanda, ya Rene Patrick ndetse na Tracy. Umunyamakuru kazi Tracy Gasaro ukorera KC2 televiziyo y'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA, n'umuhanzi w'indirimbo zo kuramya Imana no guhimbaza Imana wamenyekanye mu ndirimbo nka Rankunda. Rene Patrick yatunguye umukunzi we yise umukobwa w'Imana tariki ya 17 Nyakanga 2020 amusaba ko yazamubera umugore. Nta gushidikanya Tracy yahise amwemerera n'amarangamutima menshi. Uyu munyamakuru kazi abinyujije ku rukuta rwe rwa Instagram, Tracy yagiye ashyiraho amafoto atandukanye agaragaza ko yishimiye bikomeye kwambikwa iyi mpeta. Ifoto imwe yagize ati, navuze yego ku rukundo rw'ubuzima bwanjye. Indi agira ati, urakoze Mana. Ahandi ati, ndagukunda cyane rukundo rwanjye. Aba bombi ni bamwe mu byamamare bagiye gusoza umwaka bahagaze neza mu rukundo. Ku mwanya wa 7 turasanga Bahavu na Freri uzwi ku izina rya Legend.
Usana Sebahavu Jeannette wamenyekanye nka Diane muri filime y'uruhererekane ya Stimade ubugezweho mu yisi manga, muri uyu mwaka ari mu bafite couple itarasibye kuvugwa cyane mu itangazamakuru, akaba umwe mu byamamare bisoje umwaka bihagaze neza mu rukundo. Usana Sebahavu Jeannette na Ndayirukiye Freri bamenyanye mu mwaka wa 2015 ariko batangira gukundana mu mwaka wa 2016, bivuze ko imyaka irenze ine bakundana. Mu minsi ishize aba bombi bari bashyize hanze impapuro zitegura ubukwe bwabo bombi bwagombaga kuba tariki ya 17 na 20 Ukuboza 2020, gusa ibirori byakomwe mu nkokora n'icyorezo cya COVID-19. Ku mwanya wa gatandatu turasanga DJ Toxic na Talandekezi. Abo bombi urukundo rwabo ntabwo rwavuzwe mu itangazamakuru uyu mwaka. Muri Nzeri hatangiye guhwihwiswa amakuru avuga ko Toxic yaba yarabyaranye n'umukobwa witwa Talandekezi. DJ Toxic umwe mu bavanga umuziki hano mu Rwanda, nawe turamusanga kuri uru rutonde, cyane ko nawe ari mu bahiriwe n'urukundo muri uyu mwaka, bamwe wabereye imfabusa. Mu gushyingo uyu musore usanzwe yitwa Arunoshema wamamaye nka DJ Toxic yagaragaje ko aherutse kwibaruka umwana yabyaranye n'uyu mukunzi yasimbuje umunyamideli Sacha Kate, babyaranye umwana w'umukobwa witwa Perira. Ku ya 5 Ukuboza DJ Toxic yasabye na kwa Talandekezi ndetse banahita batangira urugendo rushya rw'ubuzima barabana. Ku mwanya wa 5 turasanga Nadia Umutoni na Marik. Umunyamakurukazi Umutoni Nadia ukunzwe cyane mu biganiro bitandukanye binyura kuri televiziyo y'u Rwanda, nawe ari mu bahiriwe n'urukundo muri uyu mwaka wa 2020, cyane ko we n'umukunzi we Marik bamaze no kuva gusezerana imbere y'amategeko. Iyi ni imwe muri couple zigiye gusoza umwaka zikanyujijeho, ndetse urukundo rwabo ntabwo rushidikanwaho kuri aba bombi, kuko mu by'ukuri ugiye kureba ku mbuga nkoranyambaga uhasanga amafoto yabo menshi agaragaza ibyishimo bikomeye bari kumwe. Ku mwanya wa 4 w'urutonde rwacu turasanga uwabaye nyampinga wakunzwe kurusha abandi umwaka wa 2019, ndetse akavugwa n'ibitangazamakuru bitandukanye bya hano mu Rwanda bitewe n'uko yaje yakomeretse ino kubwo gusitara ajya kwiyamamaza. Uwo nta wundi ni Miss Mwiseneza Josiane. Mwiseneza Josiane nawe turamusanga kuri uru rutonde rwa bamwe mu byamamare bahiriwe n'urukundo muri uyu mwaka, dore ko nawe yambitswe impeta n'umusore yihebeye. Mwiseneza Josiane witabiriye irushanwa rya Miss Rwanda 2019 akavugisha benshi, ndetse akaza kwegukana ikamba rya Miss Popularity yagarutsweho nyuma y'uko yambitswe impeta y'urukundo n'umusore bari bamaze igihe bakundana ku ya 15 Kanama 2020. Ni inkuru yatunguye benshi bakurikirana imyidagaduro, kuko ntabwo umukunzi wa Mwiseneza Josiane yarasanzwe azi keretse mu nshuti ze, kandi nabwo zakadasohoka kuko na nkeya zari zibizi zari zarasabwe kuryumaho. Byari ibyishimo bikomeye kuri uyu mukobwa, umukunzi we, ndetse no mu nshuti n'imiryango yabo bombi. Amafoto yagiye hanze icyo gihe agaragaza uyu mukobwa afite indabyo ndetse anambaye impeta, ubona akanyamuneza ari kose. Uyu musore wambitse impeta Mwiseneza Josiane ubundi yitwa Tuyishimire Christian. Mwiseneza ubwo yaganiraga n'ikinyamakuru Igihe yatangaje ko bamenyanye ubwo uyu musore yamwitabazaga mu mirimo asanzwe akora, nyuma ibyari ugufashanya mu kazi bikaza kuvamo ubushuti bukomeye bwavuye mu rukundo. Ati twamenyanye ashaka ko amufasha muri business ye, umutima wanjye wamwiyumvishijemo numva ndamukunze cyane, kandi nawe mbona atangiye kunyereka ibimenyetso byinshi by'urukundo binyereka ko twahuza mu buzima. Tumaranye igihe kinini nabasha kuvuga ngo kingana gutya, ariko turaziranye mu buryo bushoboka bwose. Yavuze ko kimwe yakundiye umusore ari uko akunda gusenga. Ubukwe bwa Mwiseneza Josiane buteganyijwe mu mwaka utaha 2021 mu kwezi kwa 5. Ku mwanya wa 3 ku rutonde rwacu turasanga couple ikunzwe cyane kuba bakirura ko bari mu rukundo. Turasanga uwabaye nyampinga uberwa n'amafoto mu mwaka wa 2019 Muyangwase Claudine na Rutahizamu w'igihugu Kimenyi.
Urukundo rw'aba bombi umunsi ku munsi rugenda rwiyongera, ikishimirwa na benshi bitewe n'uburyo badahwema kubyerekana imbere y'itangazamakuru. Iteka buri umwe usanga ahora ashima urukundo ndamukunda, bigashimisha abantu kubw'icyizere bagirana hagati yabo. Ibi byemezwa cyane ubwo Kimenyi Yves yashingaga salon de coiffure bwa mbere na mbere agahita akazi umukunzi we Muyangwase Claudine. Muri Kanama 2019 nibwo Kimenyi yahishuye ko ari mu rukundo n'umukunzi we mushya yasimbuje Dididor batandukanye. Yumvikanye mu itangazamakuru avuga ko mubyara we ari we watumye amenyana na Miss Muyango. Kugeza amagingo ya couple yabo ikoreshwa n'amasosiyete atandukanye mu kwiyamamariza mu bikorwa byayo, dore ko mu minsi ishize bari kwamamariza Tekno, ibi kandi babikesha gukundwa na rubanda nyamwinshi. Ku mwanya wa kabiri ku rutonde rwacu turasanga couple ya The Ben na Pamela. Nyuma y'imyaka isaga 12 amaze mu muziki nyarwanda, n'umwe mu bahanzi bafite izina rikomeye. Mugisha Benjamin wamamaye nka The Ben nakunze gukira hanze ubuzima bwe bw'urukundo. Uyu mwaka yagamburujwe n'urukundo, kwiyumanganya biranga, hatangira gututumba amarenga y'urukundo hagati ye n'Uwikeza Pamela wahatanye muri Miss Rwanda 2019, akaza amakobwa 20 bashakishwagamo nyampinga w'u Rwanda, ndetse muri uwo mwaka aba igisonga cya mbere cya Miss Zuri African Queen, irushanwa ryabereye muri Kenya. Urukundo rw'aba bombi rushimangirwa n'amafoto yabo bombi yakomeje gusakazwa ku mbuga nkoranyambaga umunsi ku munsi, ndetse hari n'amakuru avuga ko bakunda gusohokana kenshi. Kandi muri Kanama 2020 bigeze kujyana ku kiyaga cya Muhazi. Mu minsi ishize nabwo bajyanye muri Tanzania, aribwo The Ben nawe kwihangana byanze agasangiza abamukurikira amashusho y'isegonda rimwe ku rukuta rwe rwa Instagram ari kumwe n'Uwikeza Pamela. Ndetse Pamela ubwe akunze kugaragaza amarangamutima ye kuri The Ben. Aherutse gukira hanze ifoto bari kumwe, arangije aherekesha amagambo agira ati "Mine bisobanuye uwanjye". Kuwa 9 Mutarama 2020 ku isabukuru y'amavuko ya The Ben, uyu mukobwa yashyize ifoto y'uyu muhanzi kuri Instagram, arangije agira ati "Uri umunyamutima mwiza, ugira urukundo, uri uwo kwizerwa, ndetse umutima wawe ni munini kukurusha. Imana ihe umugisha undi mwaka wawe". Gusa mu biganiro bitandukanye Uwikeza Pamela agenda agirana n'itangazamakuru, najya apfa kwerura ngo avuge ko bakundana aryumaho gusa akicecekera. Reka mwibutse yuko uru ni urutonde twikoreye, bivuze ko habaye hari uwo twibagiwe wamudusangiza muri comment, kuko ni benshi cyane mu basitari hano mu Rwanda abahiriwe n'urukundo. Gusa aba nibo twagarutseho. Ku mwanya wa mbere ku rutonde rwacu rwa bamwe mu byamamare bahiriwe n'urukundo muri uyu mwaka 2020 turasanga umuhanzi Meddy. Urukundo rwa Mimi na Meddy guhera uyu mwaka utangiye kugeza n'uyu munsi nabwo rusiba mu itangazamakuru. Ndetse ijoro ryo kuwa gatandatu tariki ya 19 Ukuboza 2020 Meddy yasabye uyu mukobwa ukomoka muri Ethiopia ko yazamubera umugore, maze atera ivi mu birori byari bibereye ijisho. Uhari ku isabukuru uyu mukobwa Mimi. Kuva muri Kanama 2017 nibwo byatangiye kumenyekana cyane ko Meddy akundana n'uyu mukobwa, ndetse ahantu hose bajyaga babaga bari kumwe agatoki ko kandi. Muri Kanama 2018 Mimi kwiyumanganya byaranze, maze asuka hanze amarangamutima ye yifuriza isabukuru uyu muhanzi. Icyo gihe yashyize kuri Instagram ifoto ari kumwe na Meddy, aherekeza amagambo y'Ikinyarwanda amubwira ati "Mutima wanjye ndagukunda", arangije ashyiraho utumenyetso tw'umutima. Urukundo rwakomeje kugurumana kugeza aho Mimi yifataga rimwe na rimwe akandika amagambo agaragaza ko ari we mukobwa ubayeho neza ku isi kubera urukundo ahabwa na Meddy. Meddy igeze kubwira ikinyamakuru Igihe ko gukundana n'uriya mukobwa ari ibintu byagiye byikora mu buryo nawe atazi. Ati "Ni ibintu navuga ko byikoze, twabaye inshuti, ubushuti burakura cyane, tuza kwisanga twatangiye gukundana. Hahandi bwakwira utavuganye n'umuntu ukagira amarangamutima. Ni umukobwa w'umukozi kandi witunda, nimubwira gutyo umenye ko yitanga akitangira umuryango we, aruhuka amasaha make". Mu mpera za 2018 Meddy yagiye kwerekana mu muryango uyu mukobwa. Icyo gihe babanje guca ku ivuko ry'uyu mukobwa. Meddy aramutsa abo kwa sebukwe. Ubwo yari yitabiye igitaramo cya East African Paris cyatangiye mu mwaka 2019, Meddy yeretse uyu mukobwa abakunzi be, maze amagambo ashira ivuga. Meddy yamenyanye na Mimi ubwo
yari ari gukora amashusho y'indirimbo ye yitwa na wamusimbura yagiye hanze mu mwaka wa 2017. uyu mukobwa agaragara mu mashusho y'iyi ndirimbo ndetse Meddy yatangaje ukuntu uyu mukobwa mbere yo kumukoresha mu ndirimbo yamanjije kumugora cyane, gusa kuri ubu urukundo rukaba rwarakomeye ndetse bakaba bagiye kuzabana nk'umugabo n'umugore. Iyi ni Story House Nyelitiane Mahirwe, nk'uko nabikubwiye ni urutonde twikoreye, bivuze ko ubonye hari abo twibagiwe waba twandikira muri comment, ndetse ubaye ufite igitekerezo nacyo wakidusangiza muri comment. Mukomeze rero mugire ibihe byiza.